Da, u nedjelju nas očekuje utakmica protiv ekipe Alkaloida, derbi drugog kola. Mislim da će biti prava muška utakmica od početka do kraja. Kvalitetan su protivnik, imaju nekoliko reprezentativaca, ali mislim da ove godine i mi imamo jako kvalitetan tim. U pripremnom periodu smo radili jako mnogo, kako na fizičkoj spremnosti, tako i na tehničko-taktičkoj. I mislim ako to primijenimo na terenu i svi momci daju od sebe 100%, da ne treba da bude većih problema. Pa poslije pobjede protiv Struge u prvoj utakmici, mislim da je i atmosfera bolja i porasla. Pa mislim da odbrana naša, mislim da nam je to bolji dio. Mislim da ako odradimo odbranu kako treba i realizujemo to u napadu, mislim da neće biti problema.